Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin hadis ilimindeki ordu kanday? Abu Hanife rahmetullahi aleyhi belgili olganda Kufa şahrında törelgen. Al törelgen doğruda Kufa şahrı hadis jana fiqh iliminin oçoğu borboru olup turgan. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi aytkanday, İmam Bukhari barıp kirgen kezde al jerde 5000 muhaddis bar eken. Alardın 500'ü fiqh iliminde öte tereң malumatı bolgan alımlardan bolup jetilgen eken da ошол кезде ilim menen. Al mına ушундай bilimnin borboru olgan orunda tarbiyalanıp, jana al jerdegi alımlardan sabak algan. Özümüzdün ulu muhaddis alımlarımızın biri Ali Qori rahmetullahi aleyhi Abu Hanifa'nın Musnad'ı attığı emgegine yazgan şarhında Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin 4000 ustazdan sabak algandığın, ilim algandığın aytıp ketken. Basa belgilep ketken. 4000 ustazdan. Abu Hanifa'nın ustazların da ustaz andan kiyinki adamlarga nasip kılgan emez. Andan kiyinki muhaddis, fakih adamların hiçbirine nasip buyurgan emez. Ankeni Abu Hanifa'nın ustazları tek gana sahaba, tabein, tabeinler gana olgun. Andan başkalardan, andan tömenki tabakadagi, darajadagi adamlardan Abu Hanife rahmetullahi aleyhi sabak algan emesken. Emi misal katarıda aytıp kete turgan bolsok, Abu Hanifa'nın ustazlarından kebiri, özgöçe bir ustazlarını ayta keteli. Alardan biri Amir bin Şarohil dep koyuyor. Biz anı emne dep tanıyoruz? İmam Şabi dep tanıyoruz. Hadis iliminin öte ulu alımlarının biri. Bu kişi Hicri yıl sanağı menen 21. yılı törelip 103. yılı kaytış bolgan. Ademi miladi yıl menen 641. yıl törelip 723. yılı bu dünya salgan. İmam Zahabi rahmetullahi aleyhi mintip aytkan. Huwa akbaru şuyuhi Abi Hanifata. Şabi Abu Hanifa'nın en ulu ustazlarından. İmam Abu Hanifa'nın en ulu ustazlarından kim eken? İmam Şabi'di. İmam Şabi 500 sahabadan sabak algan. Anın es tutumu küçtüğü bolğanlıktan bir dağın hadisli yazgan emesken. Bardığını bir oğuz menen jatta öyle algan. Tek gana jattagan eken hadislerdi. Hatib Bagdadi rahmetullahi aleyhi Ali bin al-Madini'den rivayet kılıp mıntip aytkan jeri var. Abdullah bin Mas'ud'un ilimi Alkama, Asvat, Haris, Amr, Ubayda bin Qays'ta bardığı çoğulgan deydi. Bunlardan bardığının ilimi iki adamda çoğulgan. Alardan biri İbrahim Nakhai, ikincisi Şabi deydi. Bu ököten Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin ustazları oldu. Şunday ulu ustazlardan algan. İkinci ustazı turalı söz kılsak Hammad bin Abi Süleyman degen. Bu kişi 7. kılımda törelgen. Bolgonu tuğulgan yılı anık emez. Düğüne salgan yılı anık. 737. yılı kaytış bolgan eken. Bunu ulu alımdı. Hadis jana fiqh iliminin alımları bir doğuştan işeniştüğü da sıkkan alım ekendigin kabul kılışkan. Hammad bin Süleyman'dı. Bazı alımlar mıktı alım ekendigini kabul kılışkan, moyundagan. Sahih Müslim'de, Abu Davud'da, Tirmizi'nde anı rivayetleri kelgen. Sahih Müslim, Abu Davud, Tirmizi'de kelgen. Bunu ulu alım ilimdi Anas razıyallahu anhudan, Zayd bin Vahab, Said bin Musayyab, İkrima, Abu Vail, İbrahim Nakhai, Cana Abdullah bin Burayra'dan algan. Abu Hanife rahmetullahi aleyhi bu ustazıdan 2000 hadis rivayet kılgan deydi kitaplarda. Abu Hanife uşul ustazıdan. Qaysı ustaz eken? Hammad bin Abi Süleyman degen ustazından 2000 hadis rivayet kılgan deydi. Abu Hanife rahmetullahi aleyhi bu ustazın öte özgöçö sıylagandıktan kala verse es alganda butların bunun üyü tarapka sunbaydı eken da. Şunçalık sый bolgan eken. Oşon üçün biz dagın mazhab başçımızdan sabak alıp ülge alıp biz dağın özüzden ulu moğundarımızdı, ustazlarımızdı sıylap yaşasak biz dağın Abu Hanife sayaktı çoğun ilim jağıdan iyiliklerine jetebiz. Andan keyingi ustazı Amr bin Abdillah Abu İshak As-Sabi'i bolgan. Bu kişi Hicri yıl sanağı menen 33. yılı törelip 127. yılı düğüne salgan. Bu alım 38 sahabadan ilim algan. Abu Davud At-Tayalisi'nin aytusu boyunca Abu İshak Abdullah bin Mas'ud radıyallahu anhu menen Ali radıyallahu anh hadislerin başkalarga karaganda jakşırak bilgen alımlardan bolgan. Eki sahabanın hadislerin, rivayetlerin en jakşı mına uşul kişi biletken. Amr bin Abdillah degen. Al sahabalar kimdir?
Abdullah ibn Mas'ud menен Ali radhiyallahu anhu. Bul alım 6 sahih kitapten ne kılgan rivayet kıluvchilarının biri olup eseptilet. 6 sahih kitapte bu kişinin rivayetleri kelet. Bulardan çıkarı Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin ustazları tömönküler. İbrahim Nakhai, Qasim bin Muhammad, Qatada, Nafi, Tavus bin Kaysan, İkrima, Amr bin Dinar, Abdullah bin Dinar, Hasan Basri. Bulardan bardığı urmatlı okuçular, bulardan barı dinin türküktörü olgan tabiindir. Bular jönökü adamlar emes, bardığı dinimizin türküktörü. Siz kaysıl hadisти rivayet kılbanız, kaysıl meseleni aytbanız, bularda uşul kişiler arkalı ötüp barıp anan paygambar sahabalarga anan paygambar sallallahu jetken uşunday ulu alımlardan sabak algan. Hop, atalgan alımlardan sabak algandığı Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin hadis iliminde dasıkkan mıktı alım ekendigini aygelenip turat. Bunun barıgız bileriz. Birok, bundan sırtkarı Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin Kitabul Asar degen kitabı olgan. Asar degen attı emgegi olgan. Ona uşul asar attı emgegi anın hadis iliminde jogorku darajadagı alım ekendigine kübölük beret. Sebebi bu kitap fıkıh temalarına jaraşa en algaçkı hadis jinağı olgan. En algaçkı fıkıh temalarına jaraşa mesela darat, namaz, aytalı orozo degen şunday bir tartibi menen ketken fıkh temalarına jaraşa ketken en algaçkı hadis jinağı emne dep atatken asar degen kitap eken. Ankeni andan murun hiç kim bu tarizde hadisleri çoğaltıp kitap kılgan emes. Abu Hanife rahmetullahi aleyhi bu kitapti 40 min hadistin içinden tandap irettep жазган eken. 40 min hadistin içinden mına uşul asar degen özünün emgegini emne kılıptır Abu Hanife rahmetullahi aleyhi tandap жазган. Allama Zubaydi rahmetullahi aleyhi, Allama Zubaydi Hicri yıl sanağı menen 1145 yılı törölüp 1205 yılı düğüne salgan alımlardan. Bizdin miladi yıl menen 1732 yıl anan törölüp 1790 yılları düğüne salgan bolu eseptelet. Özünün Ukudul Cevahiril Hanafiya fi adillati mazhabi Abi Hanife atı emgeginde Yahya bin Nasr'ın mıntiv aytkanын rivayet kılgan. Bir jolu deyt, Yahya bin Nasr aytat. Bir jolu men Abu Hanife turgan bölmesine kirdim deyt. Anda tol kitap turgan eken deyt. Mına bizdin atımızda kitaplar tol oturganday, Abu Hanife'nin үйü tol kitap turat deyt. Oşonda men аны kayırıp suradım deyt. Kayırıp suradım. Bu emne degenimde Abu Hanife aytты deyt. Bular hadis kitaplar dep жооп berdi deyt. Demek bu egerde bu okyanı alıp kala turgan bolsok, Kitabul Asar jana 40 min kitapten çoğaltıp yazılgan kitap Kitabul Asar. Abu Hanife'nin çoğaltkan bardık hadislerinin arasından tandalgan bir kiçine bölükçesi gana bolup kalat. Bul dagın oşol Abu Hanife'nin nemesini düşündüret, hadis iliminde öte ulu alım ekendigini emne kılat bizge düşündürüp beret. Birok urmatlı musulman bir tuğanlar ke bir ki o jügültüleri tar bolgon. Dor 6 sahih kitapte Abu Hanife'den bir dağı rivayet kelgen emes dep anı hadis iliminde alsı zayıf dep aytışat. Oyloşot. Bu neseni biz köyle okup turabız. Abu Hanife hadis iliminde alsız, Abu Hanife daif dep köyle okabız. Emne üçün dese ankeni 6 sahih kitapte andan bir dağın rivayet kelgen emes. Bukhari'da da, Muslim'da da, Tirmizi'de, Abu Davud, Nasai, İbn Majah'nın birinde dağın Abu Hanife'den rivayet çok deydi. Muntib oylo, urmatlı okuçular bu türköylük jana negizsiz Abu Hanife'nin akında jala jabı olup eseptilet. Kuday Taala'dan bu sözde aytkanlar Kuday Taala'dan korkup Kuday Taala'dan kechirim suraşları kerek. Bir ulu alımın akında bunday sözleri aytуу tуура эмес. Hakikatta 6 sahih kitapta Abu Hanife'den rahmetullahi aleyhi 6 sahih kitapta Abu Hanife'den elemez, andan başka imamlardan da rivayet kelgen emes. Misal katarı İmam Şafii'den bir de rivayet kelgen emes. İmam Bukhari'nin ustazı olgan İmam Ahmad'dan İmam Bukhari'de 2 gana hadis kelgen. Andan başka bir daha ne yok? Rivayet yok. İmam Bukhari özünün ustazıdan kança hadis rivayet kılıptır? 2 gana hadis. Andan başka hadis yok deydi. İmam Müslim'in ustazı İmam Bukhari. İmam Müslim'de siz baraktap karay turgan bolsanız başıdan ayağına çeyin. İmam Müslim özünün ustazı İmam Bukhari'dan bir daha hadis rivayet kılgan emes deydi. Bir daha hadisli İmam Bukhari arkalı peygamberine çeyin sancırasın, silsilasın, sanadın aytkan emes. Büyük başka adamlardan rivayet kılgan.
Эми ушул хадис риваят кылынган эмес деп туруп, ушундай улуу алымдарды биз булар хадис илиминде заиф деп айтуубуз бул өтө бир түркөйлүк, өтө бир саватсыздык, өтө бир туура эмес пикир. Кудайым мындай ойлордон бардыгыбызды эмне кылсын? Сактасын. Бул алымдардын 6 сахих китепте риваяттарынын келбегендигинде алымдарыбыз төмөнкүчө жооп беришет. Эмне үчүн бул алымдардын риваяты сахих китептерде келбеди? Ошонун биринчи жообу, бул алымдар фикх илиминин алымдары болчу. Андыктан бул алымдардын негизги максаты маселелер менен өкүмдөрдү баяндоо эле. Ошон үчүн булар хадис илимине көп не кылбады. Албетте хадис илимини билишет, бирок хадис илиминин тарабына көп барышкан эмес. Бул бир. Экинчиси, бул алымдар мужтахид имамдар болгондуктан, жүздөгөн шакирттери болгон. Андыктан жанагы 6 сахих китептин жазуучулары, мисалга Имам Бухари дейли, булардын илимдери шакирттери аркылуу сакталып калат деп булардан хадис риваят кылган эмес. Да, кайсыл кишинин илиминин жоюлуп кетүүсүнө, текке кетип жоголуп кетүүсүнө, бекер жоюлуп кетүүсүнөн коркунучу болгон болсо, мына ошол кишилерден риваят кылган. Чындап келгенде Абу Ханифада жана Имам Шафилерде миңдеген шакирттери бар. Ошолор аркылуу булардын илимдери сакталып калат деген. Да, алардын булардан риваят кылган эмес. Бул деген сөз булардын хадис илиминде заиф экендиги эмес, тескерисинче башкача ой максатта булардын хадиси жазылбай калгандыгын бизге дана ашкере кылып турат. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи дана мына ошондой мужтахид алымдардан болгондугуна эч бир адам алымдардын ортосунда не жок? Талаш жок. Бардык алымдар Абу Ханифа тууралуу жакшы ойдолор. Мисалга айта кете турган болсок, Абу Ханифанын хадис илиминдеги орду тууралуу кандай орду бар экендигин хадис илиминин алымдарынын бири Маки бин Ибрахим деп коет. Рахматуллахи алейхи. Бул киши хижри жыл санагы менен 126-жылы төрөлүп, 214-жылы дүйнө салган. Ибн Хаджар рахматуллахи алейхи өзүнүн Тахзибут Тахзиб аттуу эмгегинде бул алымдын Абу Ханифа тууралуу мынтип айтканын келтирген. Кана а'ламу ахли заманихи. Кана а'ламу ахли заманихи. Абу Ханифа өз доорунун эң илимдүүсү эле. Ал доорлордо илимдүү деген сөздү хадис илимдинин, хадисти фикы менен бир мыкты билген алымдарга гана колдонулган. Хадисти мыкты билсеңиз, ошол кезде сизди алым деп айтылган. Болбосо сизге илимдүү деген сөз колдонулган эмес. Ушундай доор эле. Андыктан жогорудагы сүйлөмдүн мааниси боюнча не болот? Кана а'ламу ахли заманихи дегенин мааниси Абу Ханифа рахматуллахи алейхи өз доорунда хадис илиминин дасыккан алымы болчу деген мааниде болот. Хоп, эскерте кетсек, Маки бин Ибрахим Имам Бухаринин устазы болот. Бул жөнөкөй алым эмес, өтө улуу алым. Мына ушундай улуу алым Абу Ханифа жөнүндө ушундай айткан сөзү бар. Экинчи Абу Ханифа жөнүндө айткан кишилердин экинчиси Язид бин Харун деген. Бул киши хижри жыл санагы менен 118-жылы төрөлүп, 206-жылы дүйнө салган. Биздин милади жылга айландыра турган болсок, 736-жылы төрөлүп, 821-жылы дүйнө салган. Бул алым дагы Абу Ханифа рахматуллахи алейхи жөнүндө мынтип айткан. Адракту алфан минаш шуюх ва катабту минхум фама ваджатту афқах вала аура вала а'лам мин хамсатин аввалухум Абу Ханифата рахимахуллаху таала. Миңдеген устаздардын доорунда жашап, аларга жолуктум жана алардан хадис жаздым дейт. Алардын арасынан бешөөсүнөн башка фикх илимин терең билүүчүрөөк, такыбараак, илимдүүлөрүн көрбөдүм дейт. Ал 5 кишинин биринчиси Абу Ханифа болчу дейт. Мана бул киши дагы Язид бин Харун дагы өтө улуу алымдардан. Үчүнчүсү Имам Захаби рахматуллахи алейхи. Имам Захаби дагы 600 хижри жыл санагы менен 673-жылы төрөлүп, 748-жылы дүйнө салган. Биздин милади жылга алсак, 1274-жылы төрөлүп, 1348-жылы өлгөн. Өзүнүн Тазкиратул Хуффаз аттуу эмгегинде Суфиян бин Уяйна рахматуллахи алейхинин Абу Ханифа жөнүндө мынтип айтканын келтирген. Суфиян бин Уяйна хижри жыл санагы менен 107-жылы төрөлүп, 198-жылы өлгөн. Биздин жыл санакка 700 милади жыл менен 725-жылы болуп,
төрөлүп 815-жылы өлгөн болот. Бул киши эмне дейт? Лам якун фи замани Аби Ханифата бил Куффата афдалу мин вала аура вала афқаху анху. Абу Ханифанын заманында Куфада андан абзел, андан такыба жана андан билимдүү адам болгон эмес. Ушул эле китепте имам Захаби рахматуллахи алейхи имам Абу Дауудтун Абу Ханифа тууралуу мынтип айтканын келтирет. Инна Аба Ханифата кана имаман. Албетте Абу Ханифа рахматуллахи алейхи имам, жол башчы, илим тармагында жол башчылардан болчу деген сөзүн айткан. Демек, урматтуу бир тууганым, имам Абу Ханифанын ушундай хадис илиминде өтө чоң орду бар экендигинде эч бир алымдардын ортосунда талаш жок. Андыктан жанагындай кээ бир адамдар чыгып алып Абу Ханифа хадис илиминде заиф деген сөздөрүнө биз кулак сарбашыбыз керек, маани бербешибиз керек. Себеби ошол доордагы эң мыкты алымдар Абу Ханифа тууралуу айткан сөздөрүн мына өзүңүздөрдүн кулагыңыздар менен, керек болсо ссылкасы менен, китеби менен уктуңуздар, ошол китептерден карап алсаңыздар болот.